Budi Asmara Group Tandang Gelaran iye alala aturan wilujeng tepang di rombongan lo daya bodas Dia Semara Magelangan menghibur budak sunat iya jadi tradisi di Arab posisi sesingaan Dia Semara Magelangan menghibur budak sunat Dia Semara Asri lo daya bodas dirima Bapak undangan jaipongan sinengami Asmara alamat di Kampung Bayur Desa Nalmaduhur Kecamatan Tamburan Kabupaten aturan wilujeng tepang di rombongan lo daya bodas Dia Semara Magelangan menghibur budak sunat iya menjadi tradisi di Arab posisi Dia Semara Magelangan mengarep budak sunat Budi Asmara nu asli
Asep Angga si Jono Ajang Asep Angga Juna Anu Bagur Anu Sayang Ajang Asep Angga si Jono Sunda Ibu Hajar
Gus jalan